waishilizi watukufu wa he radio nukta FM, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Waangalizi watukufu wa he shabakatil internet ya tosa, na salamu hoju ya hai mubasharatan ranzinda haruma wa mji wa ezi moroni hunu karimnikaoni hawa jimla ifumao haruma etia hatu honyonzi kaona nyimtoka urihunga haruma ezi habari za tosa na salam hoju ya hai. La plateforme multimédia et multiservice pour la promotion de la démocratie et de la bonne gouvernance aux Comores vous présente. E hawa kaiti nyangu dharuba na masukani vanu rizambao haunjia harma yeze habari za hatu za Comores ele suala li halikianao ne contrôle physique yatendelewa ne wazir wa ulezi wa taifa bwana Jafar Salim Alawi garjoka ngasina mfumo takriban madhamana wa he idara jimla ya he warumishi wa kiserikali fonction publique ho shahidi watendelewa ne wazir wa ulezi wa taifa hautsaha warumishi wa he wizara ya homsomo kamili maana waude mafundi ni ma-inspecteur pédagogique ni warumishi wa he idara mbali na mbali za homsomo. O warumishi hao hakweli ndawabi o wacho urumishi hao ndawabi wahafa mafundi wahafa waliwao hata nabaha waluho kaburini hiho waliwao ni serikali wandu wasafiri wenda zao wenda walona maisha ya hao wabonze waliwao ni serikali wandu ikawo waliwao shakwa sujuli hani haukangu waliwao bimana mshahara wa hao kautsuwa waswili wandu walohunu warengao mshahara wa wandu waili imana yemdu haroha hazini katiba yemdu haroha hazini hafu wandu huze silwabesha wa mshahara sha gavoma timku warengao mshahara wa hemdu ya hafa au warengao mshahara wa hemdu ya pashia ngabo ikao wapasha makusudi wafanya uhazi wonze warengao mshahara wa hao hunu habara ya bini ilo shawiri lele shawiri ilo lifanywa hazima haminji heni yezi ya jabanu yotwamba kefanya u control physique ila hatse itoweze nkudi za warumishi wa kisirikali walio homobio lelonga sina takribani mfumo Jafar Salim Alawi waziri wa ulezi wa taifa hayeche maana ze wizara za ngabo zote pia kazi jaju akabati na waziri ya juha yafanya ukontrol shahayeche hakenezai hasiyo tena katibopio rimnika nye mapisha myaono nge sur le terrain et ministre gendarme wendo harumishiha hawono zehazi enamna zifanshi hao baina ya he ni mafamana wa he etablissement bali na bali ni mafamana wa he e idara jimla ya harumishwa kiserikali fonction publique usikwale wenu hata brief za kitangazaji rihunduka ya mfumo wa hazi wa control physique watendelewa ni Jafar Salim harme wizara ya hahe ya itangulia warumishi wa kiserikali jana ikawo waparhani hapka kwatsi vanu
wafu owinji wa hao ngwao bonze ngwao na maisha ya hao bonze owarengao mshahara womba yaho wahafa walonsi ni motirabi izo hazi ngazendeleyao owapashia walobonze owarengao mshahara wa hao ngabo warengao mshahara wa uo ngwao bonze ngabo walohunu warengao mshahara mfumo wa hazi wa kontrol yeka ye hazi waziri wa ulezi wa taifa ya itianziani daine mathamana mbali na mbali wala eka ifanya miezi miili ya hazi holihu do wizinkabali nezendrabu zipangwa ho fonction publique haukazendrabu ngazipangwa ho fonction publique avec la complicité ya hema agent wali yu harma ze ministère nao ye kaya mawaziri wonsi pia wafanya hamada zinu Jafar Salim Alawiya ziandi sauzifanya engal jo hunda posto budgetaire ngabi haukangar hisio kaya o wandru wabe ho à la retraite haini maha gabarnama chilo ban ibe hao wandru à la retraite ngabo wendao werengase extrait de naissance za hao wejire jenise bimana wajirenda wanantilita watutsa hawa parotu wa la retraite zonogo silo kawaida silo mtijuba ko hundo warumishi kwa tutsa hawa parotu fumuli wa retraite na wasaya alhamdulillah wa sawaele wao kama ndamu yo fanya hansi hajua katiwala thinyamba endavumu wandu wangabi motijubani riwachua ukawabadili zesti shahada zamzal shani bimana eze extradition za hawasi badili maranga wa wandu wanga riwachua harmenti harmi administration ya henti wachibadili wajisema hamara za uwazi nuwatende ala retraite limnasibiti ikawe emba administration ya hayo kiyo honkodo ni oposhoni namna inu chao oposhoni yangu ba administration ya mbetini ya hezi chiliyo harmetinu kiyo oposhoni yangu hakimnasi mtu simnasi alafu ya tabishe mungu hutahamria jwe zijilio ndo hau zijilio nayo eka dize idara neze wizara ziwa mnasi mtutu oyo masha Allah enge sisi garambao ochuma se tabu yiso kaiso tabu kao ekana do hanzarangali ze hasi serikali ya Rais Azali ya mwando bandi ya domrengo yezi ya 2016 le programme ya itianziani hususi reforme za fonction publique yenge makati menji ili usahawa ndu arahate fichier ya he ma fonctionnaire yoti dezi inu ya 2016 ujana lelo zabina banuzo tipia hainu siku otsori kazi za les boti pour moi boti zandrabo na unafiki Mwenyezi Mungu na jani mkuya mrume Jafar Salim waziri wa ulezi wa taifa ye hikaya kutoka ukamrume msubuti kwa chuma wandu jana harma mfumo ya Isaya wa Paris wajuli hanihe mazina ya hao wakashwa anketi wandu wajue o wandu wakaurenge mapesa yao ba wandu wawa sanctionne wakusuvewa hakawa wizi nongo tsilo kaya kwesi bana waziri
rifanya kontroli rijua kwa wandru djana hawandu majana maili wakauhibie daula wakaulibwa na ukwa chakauni kwa umuno ni haukawafu wakaulibwa nukwa chakauni kwa umuno ni haukakwatsi banu Giabo ba Said al-Waziri ba rijua bizajiri mali za daula za rengwa za kaufanywa sabaka bahi watsina hata pursuit yani yakwe Komori ngirindi hombe yazi wa haina mndu yafanya isu ya nzau ya puwe ya rengi atile namna atile namna isoni so sisi lambao oui car husutene bana tapa sali ne hazinda hafu waikianziani waiendele yao wifanye ifanye maana yole ya lazima mawaziri wanani hobao watuwe ifanye rijeri tuweze ndabo za hanyu neze sibuzi za hanyu hakangaro jo mdungani heze fikira njema za hanyu angaro jo mdungani namlawe harara harma le swala hilo fikira njema mjo uieleha ninya mze serikali muieleha kamsa soutien ya watangazaji ayunga mjo uihunda nami ekafikira njema shamnyanya njahimilia mnyanya mimi kama nzo azali ya rais siloka azali ya manzo ya rais yeye binafsi eka azali ha rais yosi faida ya azali na nuru el-fatihu na lukman eka azali ha rais yabo sonti yabo dami mwana hangu handani hakato amdo tedonjivu dami eka ha rais harmo mwenji eka ha rais harmo msomu ekahara yushi harma wadilifu wahezema ekahara yushi harma mahakama yaboti yokaja reishi yeye sonti shanga mtede njivumbu mimi nino wana hangu ne mdum shangu da bimana de famia hangu ngamjohunga faida yabo heni fikra njema njoka nganyo amjohimi 100% même à 104% il a ya jaza amjoye de la hata vitesse 104% il a ya jaza sha ndrabu na unafiki na mnyanya je ne suis pas là dedans clair et net yodemana rambao kaya wana walio harme miveri riso unga hasi za ufanya rionao hale hate gala wa ijoka handisa comme voilà sikasidi wa zetati samba avril le 9 avril na voilà officiellement c'est le 9 mai le hasi ya gala wa yandisao pour moi yo fraha ya hangu mimi hakayabo ngabo wana ziuzili watuenda warumishihe harma yote wana walowa bure ke kabanu ya administration ya hatu fonction publique ya hatu ngabo wandu wachifanyao utajiri wako wandu wa hafa werengei mapesa ya hao na wandu wa pashia werengei mapesa ya huo wa pashia we tajiria ze posto kasusuli kwa wandu wafanya hazi sidoka ngwarengawe mapesa bagi kwa fulumuo ye mwana mkomori ya lavimu yendia nchiye harme fonction publique yabo ritishangirie fikra hamada hiyo ritishangirie fikra hamada hiyo hata mwaiwasulisha engamina wanana shohangu wangavi wasoma na nzao hasi wafanya o wana wa mjini wasoma na nzao hasi wafanya o wana wa hele bavula hangu wasoma na nzao hasi wafanya o wana wa ihona lola na wanzao hasi wafanya o wana wa hekomori kamili ne maislamu wa hensi
wanza uhazi wapani mbihi makamana wa serikali harme idara jimla ya fonction publique mjihenzi na mbaneni na marafu maneni hukanga mwanzao mke na mishahara ini mliake na mishahara 10 mishahara 10 waske kama namna bia ukaya wanujana harma mfumo wa parsiwa watu usomesa watu urumishahara mwe wizara ya homsomo ikiwa wo ema pesa ngao yabo SMPSF nyinyi mathamana wa fonction publique ambao shida mjibu mabe ukaima pesa ya ngao fonction ngao SMPSF au non gari interpelleu kwa utukufu wa mzee serikali president de la republique yanzma ya tiwani Jafar Salimu akanjelewa ukata Jafar Salimu haeche harme wizara ya homsomo deo donde afanya control haeche ema wasiri wananya wali harmase wizara mbali na mbali walona warumishiwe nchi tena walibao handrabone hamade zendrabo hizo za parsiwa anamjuhe namjuhe rifanye hazi ya kweli rimshangirie rijue zendrabo zino bahanu zili rijue zendrabo zino bahanu zili yo bange dingohi shababi kokuzao wanzao hazi za ufanya garanzao shabakat l'internet. C'est une plateforme multimédia et multiservice pour la promotion de la démocratie et de la bonne gouvernance. La bonne gouvernance c'est quoi? Ndazinu nambao ndazinu Jafar Salimu wazitianziani ndi ambao bonne gouvernance patu sisi rimhimilieni mzifanye mzendeleye hata ziwaswili zike na marunga shekaga toka ulunga na zina mparisoba hanu zenda boziliyo ardimdazi ba ola mwana wa fulani na fulani no abo kaitsina maana ikakarja hukumu yabo kaitsina maana ikakarja hukumu zifaida za heze ronkozinu de kari juwaze za sheikendo ashajiri owizi wajiri ardi rihukumu mali za daula aba haho mahkama kabati mrudumo udali wa aba hao kahahidi mnandrovi zetanguzi lona wa Komori watambi hawaze roho za hao heni wakati waishi yao ukaolarenge iso dezitabisha wa Komori mali za wa Komori pia mndu mzima gusojwa harenge hizo ndizo sisi ambao ukipongo mwinchi panu zabao ze mashini zatu katujwa za hima hakope pungo mwinchi ngasi kubariju washilizi watukufu wa radio FM washilizi watukufu wa radio FM ramba inde radio ya hamba yezikirione zitoki omjiwaezi wa hatu omji mtukufu wa hatu mrahatifu wa hatu omjiwaezi wa ndoni baraka kauna ujwa ujenya wasenga rujwa wase wakana omjiwa ndoni wenji wafupia jemijia hatu wa wazeu wakana mijia hatu pia wenji wende zao nesi mgungu jwala za banu wajema mzee Abdurazak ubahanu yaliyo mzee wa mkokojo Abdurazak harma mchwaezi wa hatu mana de papu wa hatu de mbinga ya homchi wa mtukufu wa hatu
Abdurazako mhaniali yo gemse wa mkokojo mtukufu wa hatu Abdallah Muhammad Sofein e design zimwa mpara arejene ke arejene harma rehma dika wabhaniali yo ke halal harma rehma mtukufu wa hatu ngelahimuo ukena mbinga kane uso ukena dira ukena mdua hutendea nikadeze kweli kangar sabau abaha ilazimu Ahmed Hassan El-Barwani ndia shishili Dr. Islam watende omji wa esi lelo izone ze kweli izone zibenu hao sena sewahangu siku wangu Ahmed Hassan El-Barwani kufuliwa nono tabluani kena se profil kena se kriteri zonti pia sahangali ya Dr. Islam wendi watende omji so mji utijende omji wa hatu omji mtukufu hatu kauna uja ujenda Sasibuzi sonanyo hakawa de manti shijimla wa he parti chua parti mkuu ilo bana ilo harma mkisisi baina ya hao ni serikali yabo gejoka hama se fikra za hatu garanzoni towe Ahmed Hassan El-Barwani harme yembana ya kisiasa la sile fikira hiyo garona ukae makamu yalo nayo mzee Hassan El-Barwani halazimi yake ndio mjiwaezi yatendeye chapeau ya he notabilite ya homjiwaezi uangazija werohongazi jani wacha ndoni babacha nani wa mhurenge yabo waonekaba ndoni wa enu watoka uchamoroni wacho mndea watoka ujilie mroni iso desa stahiki Ahmed Hassan El-Barwani oba hanu rio bana sisi wahanjume kartu jibiwa enamna atesiswa ushe norengwani wandu wasuma bani hahe we mrenga we mlengesa hisi mbana za hao dauna azali asumani kartu jibi akema kamya hahe ya sheu ngayo kada harmu mjaizi watu Ahmed Hassan El-Barwani Dr. Islahi nge hao wawandu walazimu walo nadira wastaarabu madhamana wastaarabu wasoma wahansi ziamprenti za hao harminti mahususu da harmu mjaizi wausibu shia ranzimu na ijanani hata na leo wastahiki lelo waone thamani ya hao wakensi wazima haka yedira ya kisiasa hiyo ujoja ukaya ubachana ni msangani ya doangalia yokenda kaunto wa harmaze dhamana za kisiasa sha si singarambao ya uka mse wa hatu Ahmed Hassan El-Barwani wono tablu wa hahengo mfuli yao kabati mdu ya lazimu ya kende banu moroni banu katilae gomfuli yao harma karaba gomfuli yao harma ze daraja pia ho nada honi ho chengweni ho jaurongo wa hae ho dhamana ho kahada ni timdu ya zulu ndulo na shahahe ndu mrahafu ndu maadilifu ndu dhamana utabohafu yabo ntabohafu Ahmed Hassan El-Barwani katiwa utendezwa ya ubaliwani msheshele wadumu ne sabio wakati onu aslan abadan
Ekame dasan el barwan halawa harmase do manaza sa homji wa yesi omjo isingo chonde soni le enga bondo bi katsida yena Dr. Isula lelo moroni ndo mjaizi wa hatu msida michionka sijani kartu swali fwezo ngazi jani ndo mjaizi wa hatu umjaizi wa hatu soti pia kela himu ukanize hut se yemi pango yonsi pia mema emi chiadunga abo idore nga udo weshinkeza ombendo wa humjaizi mais habarizados João ya ukaya mfumo unu le suala la Dakota lo suala lilo otengweni harmais habarizados Comores Dakota imaharibia chana lera hamanda inu hatendeziwa weziwa kwa makomani amri ya hema hakama ya juu cour d'appel bandi ya cour d'appel wa infirme ya ordonnance ya juge ikahamba ukaya muda sheitendwa shabira kabo prescription o muda ubiri utele holiho de juge holiho de juge shai mahakama ya juu kwa jakubali mahakama ya juu kwa jakubali kwa muda wachilisha itengwa ubiri hale wambao mahakama ya juu ya ukaya juge de juge hakimu wa matafiti ilavimu ya rejeye ndi afanye zihazi zahe za junduo mahakama ya juu kwa jamba ukadakota hafanya itendwa haukajafanya kilazimue hakimu wa matafiti yendi ya unduwe afanye hazi hahe hata ya juwe ya jabe he dossier usonumai tribunal yendi ya hukumundwa kanise ugozi kansi au katakansi basi uya jana yabo wachau bandia mahakama ya juwa infirme izoe hakimu wa matafiti ya hamba ya umashitaka yabe hane procureur wa jamhuri procureur wa jamhuri kajaona hadizo jema e decision ya rengwa ne juge wa matafiti ni hakimu wa matafiti hakana hakibahe Junaidi banda kajaelewa decision ya hakimu wa matafiti kufanya appel yendi ya shitaki harme mahakama ya juu mahakama ya juu yendi ya rande e decision ya hao wa infirme kwa jakubali juge d'instruction hapa yabo ye are yakau infirme izo hakima matafiti ya hamba satwa wiyo ilavimo bahanu Dakota ya kaya ya parwa ne hakima matafiti ya heho makudai haukaya hakim ye mahakama ya juu yamba ukakwaja kubali ngela dhimu Dakota ya zingarwa ne mahakama ya komononi mwe mahakama hauka haladhimu ya ishiliwa wake utafiti kaharende hauka jarenda za chichiliwa jaweleza leta silalelo Dakota hatolwa kwa makubani hasihi hakimu wa matafiti wa numeni yanomewa usiku daunungo
ya haja yani kwe dossier ya mwando yani kiwayo ndainu ila dossier bandia dakota hahezo makuban ya wito kabladhimu fantasi hakimu wala ya mwishilia ya kamba ineza hebe dossier kaitina mana ibiro muda wao ya elewayo hawini kiwa ya jijimrwa jina ya kayabo sindola ya hukumu yamba dakutane neza he side ya kayabo hatola waja jijimrwa jina lelo fantasi kawe dossier yani kiwa yohandani le dossier ya Dakota halawa humakubani hasisi wao haobiro hahe hakimu wa matafiti hakimu wa matafiti haja hakonfirme ya detention provisoire hambe hamrejeza humakubani waishilizi watukufu wa hera iso desajili zaji mahakama wa rumiao ze hazi zao kumrengwa watakota jana ya hezoho makubani wenye sharia wambawe sharia de namna hii watowe sharia wambawe de namna hii haladhimu ya koho mhononi mwe mahakama wahanunso helewa ndabu ya tokaya wala majuji wala walo waili walo yabo aswi wa ula ya kabu ya kanikiwa hatola yo haki ya mahakama yo mkinisha rejesi wa dossier hau watahajuji mdwa jina yejujia nikiwa tside ya kabo asuli mdwa jina yanome wa jana ya haja abali dossier ya Dakota hahanda kabatino ngo ya njoka ujua nifanye commentaire. La justice fait son travail. L'affaire Dakota suit son cours. L'affaire Dakota suit son cours. J'ai pas de commentaires. Harma décision de justice. Yarengo. Sina ruhusa en tant que vamana. Nifanye commentaire. Il y a une décision de justice. La décision de justice, c'est une décision de justice. Mbi, Nchema, une décision de justice. Tangazaji Katina, Bobila yao. Katina Bobila. Loto hambe zajiri, bak. Nini, hene mlaji hukumli. Leo ujibiwane zenu ga namna zajiri. Ni atujibiwa namna zenu ga zajiri. Iyo haki ya hanyi. Iyo haki ya hanyi. Shamimi, sina komate. Hangu njeni mbahulile. Winji wa maelezo. Ngarjo kumnikani harma ese habari za hatu za Comores zijao. Usiku baudu lera hamanda zinu ngarjo rejebanu ili rimbahulie. Hala barakatillah yemana mana chimne mana ma DJ Shingo ranzinda yuho studio 55 karma e radio Nukta FM watimane mudiru jimla bwana Amada Fahari ngarto sao chekao shili yo ranzinda yuho Marseille shelis shongo zao e radio Nukta FM tosa na salam hoju ya hanyu ala baraka.